Tangshalo Mungia Kami Thanani 41 mile Fatar Hastini Painai NL01AGG1482 marini khungsa koila by kuplong lorry o manjak 672 carton bisingo 16,474 bottles bijra chuwak manjak mani chuwak ni hati dor 18 lakh rupees. Tangshalo Fatar Hastini Painai NL01AGG1482 marini khungsa koila by kuplong lorry o manjak 672 cartons bisingo 16,474 bottles bijra chuwak koktuma o shaimanka NL01AGG1482 marini khungsa koila by kuplong lorry Fatar Hastini simi phai tongmani fiaba Mungia Kami Thanani 41 mile sokhaikeno Mungia Kami Thanani police rok by ka sujaka o koila kuplong malkhung aboni yagulo malkhungo naitugui manjak 672 cartons bisingo 16,474 bottles bijra chuwak manjak mani chuwak ni hati dor 18 lakh nisaka Mungia Kami Thanani usi gutom de burma tini phungo kaisa slow chaka gari NL01AG1482 koila load gari Assam ni theke Agartala o hangtongo apro chung 41 mile naka point agar ne check khaikya gari check khai gari wo koila bisingo chuwak dajak mangkha total 672 carton aro chuwak mangkha bottle hangkai 16,478 ta bottle mangkha jaga hati wo chuwak ni dam bazar mulyo hangkai approx 18 lakh taka obo hangke ulmong Tripura exram Assam state ni chuwak obo sudu Assam no phaljong ini swijak sumar swijak nugu gari driver tai gari ni assistant co driver ma sangrong kha jeng gari ka soka prai pungni sarma dia hairo gamni process khai sing prai koila bisingni chuwak tiklabini sing kongma somoyang kha jeng prai dupor sarbarta haijora nakha aroni chuwak tiklabini Pati mungo malkhungni driver te co driver no romkha Mungia Kami Thanani police abo haikeno o pati mungo sabo krengjak tong abono chaitogoi naitung mungo ongkhorjak tabok police khwaini sime biplobni kokthum Chini Khorang